to je verovatno najveći razlog zbog kog ja nisam uzeo jedan ovakav automobil. I dobrodošli još jednu autoanalizu, ja sam Nemanja. Danas sam testio jedan jako zanimljiv automobil. Ali ajde priču da krenemo ovako. Dakle, posle modela kao što su B2, B3, B4 kupe, Audi je tamo negde 90-ih prestao sa proizvodnjom takvih automobila. Krenuli su posle sa TT-om, mislili su da će taj automobil to sve nadomestiti, međutim nije bilo baš tako. Postojala je potražnja, ljudi su hteli i dalje neke luksuzne i komfortnije kupe modele proizvođača iz Ingolstadta. I Audi se negde 2007. jako ozbiljno vratio na scenu takvih nekih automobila. Predstavili su A7 model u 3 karoserijske izvedbe, kao kupe kog vidite ovde pored mene, kao kabriolet i kao sportback varijantu, ona limuzina s 5 vrata. Pored mene je ovde model iz 2013. Ono što je zanimljivo jeste da se ova prva generacija A5 modela proizvodila čak 9 godina, od 2007. do 2016. Sa jednim faceliftom 2011. godine. Imam na testu model sa 2.0 TDI motorom, 177 konjskih snaga, quattro pogon. Ja imam kad smo kod motora, Nikola, samo da uzmem kameru, imam jedno iznenađenje za tebe. Evo, da uzmemo kameru, tako, da se vidimo, ovo je kontra. Ćao Nikola, ovo je vlasnik Audija. Idemo do Škode, imam jedno iznenađenje za tebe. Drugari sa prodaje delova RS su ti poslali nešto. Jesi čuo za prodaje delova RS? Kod tebe vidim. Kod mene? Pa dobro. Pazi ovo. Znači, komplet za mali servis za tvoj automobil. Tu ti je, znači, ulje, tu su svi filteri, filter vazduha, kabine, goriva, ulja, sve tu. Imaš i nalepnicu da, pošto ti voziš na 19-icama, pa onda da ljudi znaju da nisi pijan, nego da izbegavaš rupe. Ono što, kaži hvala. Hvala puno. Šalim se malo, ja Nikola se odavno znamo, tako da mogu da se šalim sa njim. Ono što je zanimljivo, dakle, da, prodaja delova RS, imate sve delove, dakle, ne samo za Audija, nego da za bilo koji drugi automobil. Lako se naručuje, izaberete model, izaberete koji vam delovi treba, izaberete onda brand proizvođača, vidite da ima tu razni proizvođača, možete da izaberete da vam stigne na kućnu adresu ili na neku drugu lokaciju, ja sam preuzeo na OMV pumpi, može da se plaća i kroz rate. Da, ono što je zanimljivo, dobio si belo ulje. Ono je baš napravljeno za Wagen grupaciju, inače domaće ulje koje se dakle proizvodi kod nas i to je ono sad ono, kupujmo domaće, jel tako? Odlično se pokazalo, jako dobra iskustva ljudi sa tim uljem, tako da je to to. Hvala lepo još jednom. Ništa, mislim ja se zahvaljujem kao da sam ti ja poklonio. Idemo dalje. Evo i malo sunca, evo i Audija. Šta da kažem u izgledu ovog automobila? Prelep, pre svega. Sa ukusom dizajniran automobil, svedene linije, jedan, eto, mogu da kažem, vanvremenski izgled, a i ovako je masivan automobil, jako je kupe, pojava je kad se vidi, dugačak čak 462, širok 185 i visok svega 137 cm. Modelno testo je u pravom S-Line paketu opreme s polja i iznutra, plus fabričko sportsko ogibljenje, tako da za njega i može da se kaže da je 3 puta S-Line. Ta oznaka zvanično ne postoji nigde, ali je opravdano da se napiše ako je auto s polja S-Line, iznutra S-Line i plus ima fabričko sportsko ogibljenje kao ovaj model koji vidite, koji je na testu. Moram da priznam da mi se prednje zadnje svetlosne grupe poprilično više sviđaju u faceliftu, to jest na modelu koji vidite. Čak mi se na onom modelu pre facelifta i ne sviđaju toliko. Više mi se sviđaju, recimo bolje su odrađene lično, eto po meni, na onom A4 B8 modelu s kojim inače A5 deli i platformu. Da pohvalim i felne, to su sada već čuvene rotorke, možda malo, eto, vlasnik će se naručiti, možda malo isfurane jer ih ima dosta, ali da je brutalna felna, jeste brutalno, da stoji dobro, stoji predobro. Ovde konkretno posebno, eto, kad su 19-ice, dimenzije, ove ovde su 2.55, 3.5, 19, široka guma. Hajde da vidimo i motor, 2.0 TDI, šta bi ja drugo snimao osim dizela, jel tako? 177 konjskih snaga, 4 redom postavljena cilindra, 16 ventila. Eto vidite, to sve onako nešto standardno se i čuje. Nikola, pali mašinu! Cek, to je to, dizel. Ajmo dalje. I hajde da vidimo kakav je unutra ovaj Audi. Evo ga ključ, lep ključ, baš onako lep i u ruci dele onako kvalitetno. 3 funkcije osnovne. Da otvorimo vrata, ono što mi se sviđa, to je ovo.
vidite da vrata nemaju okvire one standardne, koliko automobil atraktivnije izgleda. I evo me unutra, prvi utisak jeste da ste u jednom jako kvalitetnom automobilu, materijali zaista ostavljaju utisak kvaliteta, utisak dugotrajnosti i utisak premiuma, moram da kažem, a i ovakav jedan auto je koštao neki 50.000 evra kao nov. Također, pored utiska kvaliteta, ovo je jedan od najlepših interijera tih godina, zaista svaki detalj urađen sa stilom, nekako sa pažnjom, sam položaj sedenja je odličan, tabla je malo kao da je okrenuta, vidite ovdje kao da je okrenuta malo ka vozaču i možda se malo stiče utisak manjka prostora, mali, zato je sve nekako ušuškano, sve lepo. Mnogo sam hvalio ovaj interijer i kad sam snimao Ma4 B8, doduše on nije bio facelift, ne znam koji je bio 2008-2009, ovaj 2013, ali se sami interijeri ne razlikuju previše. Pričat ću malo o tome malo kasnije. Ajmo da pređemo malo kroz interijer, neću se previše zadržavati sedišta. Vidite, da, auto je kao što sam rekao na početku i unutra S-Line, evo ga volan S-Line, evo su sedišta S-Line, pogledajte što su dobra sedišta, kombinacija ovog platna i kože. Vidite, bokovi su izraženi, jaki, ali kad se sedi nije to toliko grubo, neprijatno, tako da je to super, čak i za neke duže relacije. Ovdje imamo i ekstenziju za noge, odlično izgleda, sportski, sedišta su u ovom paketu, imaju ono manualno podešavanje i električno za lumbalni deo podešavanja. Dalje, evo vidite, vrata, pošto je kupe samo dva podizača, retrovizor i zaključavanje, ovdje za prtljažnik, svetla, standardno, dolazimo, posvećemo volan, sad dolazimo do table je lepa, ona se razlikuje malo od A4, vidite ima ove hromirane prstenove, kako već to da nazovemo. I vidite, tabla standardna, vjerojatno ste vidjeli već mnogo puta u mnogim nekim modelima. Razljike lepe, imamo, evo ako ćemo da ga ugasimo, imamo i ovaj needle sweep. A vidite, lepo, to je sve fabrički. I dolazimo do centralnog dela gdje dominira ovaj veliki display. Kako su oni tih godina to lepo napravili, pogledajte kako nekako na pravom je mestu, ne smeta, još je zaklonjen sam display od sunca, tako da je to sve super. Spuštamo se sad ovdje dole, vidite ovdje za Audi multimediju, to je tu se ubacuje sam CD, imamo klimatizaciju dvozonska, ona je da malo izmenjeno faceliftu, vidite ovo je sada belo, ovdje ovi brojevi osvjetljenje, malo to izgleda svežije, modernije, ovo znači standardno podešava te temperaturi, to se sve ovdje isto također prikazuje. Ono što je zanimljivo da na Audiju, ako hoćete ventilaciju, pritisnite tu dugme pa onda vrtite, ne znam šta još može, da imamo tu grejače sedišta, vozačevo i suvozačevo i to je to, da se ne zadržavamo previše, o tome ću isto rekao sam malo kasnije, elektronska ovdje ručna kočnica, auto hold, da ovdje su, dakle ovdje start stop, aktivacija, deaktivacija, parking senzori i ovdje već šta ima deaktivacija, kontrole proklizavanja ili šta već ima ovaj automobil. Ovome ću malo kasnije, da, evo ga menjač, samo da ja dohvatim kvačilo, govorim sa sedište pozadi, dakle šestostepeni manualni Audijev menjač koji savršeno klizi u brzine, ali ajde pričat ćemo o njemu kasnije kad se budemo vozili. Ovdje imamo dva velika cup holdera, držače za čaše, flaše, odlično, veliki su, duboki su, ono što mi se to malo ne sviđa što ne može to da se zatvori onako lepo, ali možete naslon da gurnete pa onda zatvorite barem jedan, a ispod samog naslona imamo ovo ovdje, doduše plitku pregradu, to je tu u vratima, može da stane flaša i u vratima i imamo ovdje kadicu, ajde da, kadica je veliki dimenzija, lepo to tapacirano. I evo me pozadi, uspio sam da sednem, eto ovo sedište sam negdje podesio po meni, ja sam dakle neki 183-4 cm visok, evo vidite pozadi, zapinju mi kolena, moram da priznam i pozadi i gore, ne znam sad da me vidite, čekaj, evo vidite da se ispravim skroz, ne mogu skroz da ispravim gore, glava zapinje, ja sad imam veliku glavu, ali to je ta neka moja visina, šta da radim, zapinje dakle gore u plafon. Za dvoje deci ili za dvije osobe do nekih 175, vjerojatno bi bilo odlično. Imamo i naslon pozadi, to veliki baš naslon, čak ima i ovdje ove zanimljive držače za čaše, flaše, odlično, lepo određen. Štete što nema više mjesta tu pozadi, ajde vrati se, čekaj.
Čekaj, evo ga sad, nego ja to, gle. Tako, nego ja na silu sve hoću, a imamo i ovdje isto. I levo i desno imamo za čaše, flaše. Ja imam prvo ono što mi se sviđa, na prvom mjestu volan. Evo, pogledajte, vi mi recite, je li ovo lep volan? Meni jeste prelep volan, posebno s ovim centralnim okruglim delom, tako to okruglo zaista vanvremenski izgleda. Također, ono što mi se isto podjednako sviđa kao volan, može i više čak od volana, jeste ovaj deo ovdje. Meni lično, na 4 modeli, A5 modeli tih godina, kad nemaju ovo, znači, nije da ih ne gledam, ali meni nije to taj auto, znači bez ovoga nije to taj auto, čak i kad nema ovu digitalnu dvozonsku klimatizaciju, nego ima ono običnu i onako lepo izgleda, ali mi nije to, isto kao kad nema ovaj MMI Audijev, toliko to bolje izgleda, posebno noću, skroz drugi auto sa ovim, toliko nekako skuplje deluje. Što se tiče sad nekih, ovo ste već vidjeli, ja sam pokazivao već dosta puta, evo vidite šta već tu ima, od navigacije do drugih nekih podešavanja. I treća stvar koja mi se sviđa jeste ovaj šiber, ova panorama, kako bi već to nazvali. Zaista je veliki otvor, ali iznutra ne izgleda kao klasična, standardna panorama, ali s polja tako izgleda, ali sviđa mi se jako taj detalj i dosta doprinosi lepšem izgledu ovog automobila. Od onoga što mi se ne sviđa, ne bi sad tu ništa spominjao neku sitnicu ili konkretno neku stvar, ali bi se osvrnuo na nešto, a to je da, pre svega da kažem, dakle, kao što sam već rekao više puta, meni je ovaj interijer prelep, zaista stojim iza toga, predobro odrađen, ali je malo problem što su ga nije skoro, nego 9 godina su ga držali skoro istog, znači od 2007. do 2016. Vi sad kad sednete u ovaj automobil, ne znate da li ste automobilu iz 2008. ili automobilu iz 2015. 16. Ok, neko će primetiti po nekim detaljima, ali je 95-67% svega isto, tako da, eto, to je neka moja glavna zamjerka i to je verovatno najveći razlog zbog kog ja nisam uzeo jedan ovakav automobil, recimo neki sa onaj Sportback verziji, nego sam uzeo, evo je Škodica tu, uzeo sam nju, jer mislim da eto, hteo sam da uzem mlađi auto i onda da uzem mlađi auto da mi izgleda kao auto iz 2008. Eto, to je neka moja zamjerka, mislim da su unutra sa faceliftom trebali radikalnije da ga promene. Spolja kad ga vidite opet po farovima, odmah provalite i odmah vidite da je u pitanju facelift verzija. I evo me za volanom ovog prelepog automobila, neki prvi utisak, pa prvi utisak jeste da nekako se mlađe osjećam u njemu, dobar je za krizu srednjih godina. Šalim se, mada nije daleko od istine, a dobar je ako ste baš onako mlađi kao evo ga vlasnik pored mene, a želite atraktivan automobil, lep automobil, ali opet da nije to sad neki nešto previše sportski automobil koji nije toliko praktičan za neku svakodnevnu upotrebu. Ovaj automobil je ipak na neki način kompromis svega, znači izgleda top, izgleda jako dobro, izgleda atraktivno, ali opet može da se koristi kao daily auto, kao auto za svaki dan, jel tako? Što se tiče motora, već sam rekao kad sam pokazio motor, dakle 2.0 TDI, 177 konjskih snaga, 380 Nm u rasponu od 1750 do nekih 3000 obrtaja. Fabrika tu je, dakle, 6-stepeni manuelni menjač, pogona sa 4 točka, quattro pogon, i fabrika kaže da mu to sve omogućava nekih 7,8 sekundi do stotke i maksimalnih 228 km/h. E sada, kakav je u vožnji? U vožnji, po tim specifikacijama isto, baš smo upoređivali, ja i vlasnik sa mojom Škodom, skoro identično kao Škoda. E sada, Škoda je možda malo nervoznija na gasu, onako malo oštrija, ali to je to, ovaj Audi, evo, ajmo sad ovdje jednom, opa! E sad, ono u čemu je Audi definitivno bolji od Škode jeste leženje u krivinama. Dakle, zaista tu Škoda ne može da mu priđe, a vidite, znači bukvalno dajete gas u krivini i on je zakucan. Možemo se zakucamo i u auto, ako preteramo, ali nećemo. I ipak je ovaj auto koštao novo oko 50.000, dok je Škoda bila koliko, oko 30. Što se tiče nekih drugih stvari kod ovog Audija, menjač 6-stepeni, manuelni, volim ove Audijeve manuelce, oni toliko nekako mekano klize, ali ta mekoća, ujedno osjećati mekoću i preciznost, znači toliko su i kratki hodovi, sve, tako da
velike pohvale za Audijeve manuelce, ali eto, volio bi da možda za ovaj auto bi išlo, možda čak i neki automatik i možda bi bilo meni lično još potpuniji utisak, ali i sa ovim menjačem je to jako fino. Dalje, što se tiče nekih utisaka kod ovog automobila, da, što se tiče malo preglednosti, zadnji C stubovi su širi i malo je lošija preglednost, moramo to da kažem, mada ima tu i parking senzora. Dalje, šta možemo još da kažemo, ajmo što se tiče potrošnje neke, da, zaboravio sam, sedi se nisko i osjećate da sedite nisko i automobil je sam visok svega 137 cm i prilikom ulazaka i izlazaka iz automobila zaista malo je otežano, eto, ali to je sve cena jednog ovakvog atraktivnog i, da kažem, sportskog automobila. Što se tiče potrošnje, fabrika za ovog sa quattro pogonom kaže nekih 5.8, 5.9 po gradu i 4.2, 3 na otvorenom. Šta kaže vlasnik na otvorenom? Vlasnik kaže fabrika laže, otvoren put između 5,5 i 6 litara obzirom na quattro pogon. Dobro, a grad je nekih normalne, ne divljačke vožnje do 8 litara. Do 8 litara? Da, ne više. Pa dobro, to je skroz prihvatljivo za ovoliko konja i za jedan ovoliki automobil. Dalje, što se tiče nekog održavanja, standardno kao i kod svakog tako nekog dizela nove generacije, mali servis neki tu, ako se stavi kvalitetnije ulje i filtere, 100 evra, veliki servis, šta znam, 250-300, zavisi opet od, sad ima toliko i brendova i svega da zavisi šta stavljate. Prilikom kupovine na što obratiti pažnju, nema nekih karakterističnih sada mana, boljke, ali kao i kod svakog nekog novijeg dizela, obratite pažnju prilikom kupovine na turbinu, na plivajući, na, ne znam, DPF, na dizne, šta god, bitno je da motor lepo, ujednačeno radi, da ne dimi, da eto, ne bi bilo loše da odete kod majstora na neki detaljni pregled prilikom kupovine, a kad smo eto već i kod kupovine, ovaj Audi se prodaje, Nikola, moj drug, prodaje ovaj auto, snimao sam njegov Passata CC-a ranije, znamo se davno i on je voli, može i gori od mene, voli da non stop nešto čačka, da sređuje, da ulepšava, da poboljšava sam automobil, da bude bolji nego 3 puta S-Line, ili tako, da bude 4 puta S-Line. Tako da, stavit ću negdje link dole u opisu klipa, bit će vjerojatno i na Instagramu, pa bacite pogled, odličan Audi. To bi bilo to, ljudi, bolje nisam odužio sad previše. Subscribe na kanal, lajkujte video i zapratite Audio na Instagramu, pa se vidimo uskoro sa nekim novim automobilom. Pozdrav, čao!